Khuzani nje uyakwazi ukuzisa kubona wonke umuntu akanayo nje into ukuthi athi mina ngimina uyakwazi ukuzisa usikhuzani so bengeke nje futhi ukhuzani nje akanyatheli ngeke nje uzwe kunomuntu okhalayo uthi ngihlukunyezwe ukhuzani ungishayela ukhuzani kwenani na khuzani akumazi nokuthi nje kokona nje uyakwazi ukufaka impama kumuntu yabo angazi ukuthi uyakwazi ukufaka impama kumuntu ukhuzani angazi yabo ukuthi khona impama ke ukhuzani uyakwazi ukuyifaka so uyabona umuntu onjalo ke bandla shem angeke kuthi into yakho uyayenza ihambe kahle leyo muntu lo muntu unesibusiso nje esihlale silinde yena leyo muntu sibonge nje umcimbi wakho uhambe kahle nje siyabonga bengishilo kodwa phela ku live wami odlule ngathi uzohamba kahle bengeke ngahambi kahle nami ngeke ngivele akabonanga yabo lokho is confirmed uhambe kahle ileyana ifake ye jacket why you are so sure yabo ngisho ngoba ifake into esuke seyisukile kumnikazi wayo umnikazi wayo afika yenza into i-original yayo ayenza umnikazi wayo benza usuke i-design umnikazi wayo usuke ene-vision ngalento ukuthi futhi isuke ephi uyabo umnikazi wayo usuke engeka azatatazele umnikazi we-original ngeke baba ngisho imoto yakho ngidrive imoto yakho edrive umnikazi wayo nedrive umuntu engeyona yakhe ifa njalo nedrive wakhe wani imoto lehlala kumnikazi wayo ayifi njalo so i-original into othi noma uzoyenza kube umnikazi oyenzayo kube umnikazi oyidistributayo noma kube umnikazi othi ayike naka awu-20 ngenzeleni kodwa once into yaba nomnikazi bese kuba khona umuntu oyithathayo bese yayiduplicate ingabe senziwa umnikazi bese yenziwa umuntu oseceleni sekuyifake ke leyo mangabe kufika baka-Reebok nezikhwama zenziwe u-Reebok unelungelo lokuthenga isikhwama senziwe u-Reebok kodwa uma usothatha i-brand ka-Reebok sewunika uking bhaka uthi akakhiphe into efana no-Reebok sekuyifake ke leyo umuntu oyifake uzobhala izipelling ayitshekise ayibhekise phezulu ayibhekise phansi ngoba yindaba usuke futhi ushaya imali esheshayo ubutsotsi-ke lobo wathi ufuna imali esheshayo imali ewala sekubutsotsi-ke lokho so ngelinye ilanga ngoba ngiwakhuluma manga niyoprova ukuthi umnikazi waleya jacket akuseyena oprinta lama jacket agcwele umhlaba wonke niyoprova one day lokho niyothi washo King Bhaka umnikazi wama-jackets angimazi ukuthi ukuphi yindaba ngithi akuyena ingoba ngiyawabona ukuthi awafani futhi by spiritually nekukhona namhlanje ngize ngaya ngisho edamini ngifuna ukukhonfirma kahle lento ngoba angiyikhuluma into engekho mina ngize ngisho edamini le yabo ngize ngisho edamini ngafika ngiyikhonfirma ukuthi umnikazi wale jacket akuyena oprinte lama-jacket ane-pelling wrong aphinde ubani lama-jacket ane-pelling wrong aprintwe umuntu ongazilutho ngale jacket onomshini wokuprinta nje futhi oshibhile waseyaprinta njengoba eprinta esewaprinta useyawafeka ayikho futhi imali yalama-jacket asenzwele esiyile kumnikazi wawo ma uprinta into yaka-Reebok uyezifeki ayikho imali oyisa kaka-Reebok ngefeki ma uprinta ama-CD omuntu usuwakhopha ayikho imali oyisa kumnikazi we-CD ngoba usuke uyifeka manje i-CD yakhe usuyayiprinta ufuna o-20 abasheshayo no-10 abasheshayo nale jacket bisiprintwa ngolayini osheshayo seyiprintwe eceleni ngelinye ilanga lento
engiyishoyo nizoyibona ngoba ngiyabazi abantu ukuthi abafuni ukuthi umuntu ahlukumezeke. Mzwane bayithola le ndaba abantu bayozwelana nomnikazi wejacket noma nomnikazi weidea. Wonke lama jacket ngicela ukuwabukisise nawe uma uthanda ukubuka. Ubuke nje lebigqoko ungizwe ukuthi yazi yaphupha into ebigqoko ungizwe. Yazi yaphupha ijacket ebigqoko ungizwe. Ifake uyibona futhi le fake efuna ukufwabana. Yini ilama jacket abuthwa la ku Victoria la washibhile a4 ngo 1000 rand. Ubuke nje lebigqoko ungizwe. Ngicela ufuna usithola isithombe sangizwe. Bese uyayibukisisa leyo. Bese uyasuka kwegqoko ungizwe uyobheka egqoko ukhehlelesi. Bese uyabona ukuthi egqoko ungizwe negqoko ukhehlelesi ayafana yini. Bengabe ngafani ngicela ubuze ukuthi yini indaba engafani. Yini indaba engafani. Yini indaba engafani. Ingoba legqoko ukhehlelesi iyona original ye-jacket. Legqoko ungizwe sekuyikhophu esuselwe kule egqoko ukhehlelesi. Ukhehlelesi ugqoki original ungizwe ugqoki fake. Into ethendayo kuthenda le fake jacket. Le original eqhamuka kumfana oyizamelayo hayi ile gqoko ukhehlelesi. Kwenzakaleni la kutholakala ijacket eyodwa. Le gqoko ukhehlelesi yayisi-duplicate lawamanye. Umnikazi wale kakhehlelesi uphi yena? Hayi wena umbonile kumavideo. Wena uyambona kumavideo. Kuba video nje uyambona umnikazi kuthiwe naku umnikazi. Yini indaba ngakhona? Vele umuntu bengabe shaywa akavezwa. Mawuntshontshe idea yakho umuntu akavezwa. Akavezwa nje vele uyamfihla umuntu. Bese kuvela iface enye eyenzani eduplicateayo. Ingathi mina angiyena umuntu odle ngokukhuluma into esuke ingaxhumani. Into emnandi ngiyabaza abantu ukuthi abantu abafuni kudliwe amandla omuntu othile. Ngithi mina buka ijacket legqokwe ungizwe. Sebenzisa ukuclever ke nawe ungasebenzisa ngoba wena ukwazi ukubona unasigodlo esinamandla awufani nathi esinedam. Uyabo? Ake usebenzise your own logic, simple logic. Buka legqoko ungizwe bese ubuka egqoko ukhehlelisi bese waqhathanisa. Legqoko ungizwe ilawa ile yenziwe yaba ifake. Ifake yayiphi? Ye-original. Iyiphi original? Ile gqoko ukhehlelesi original. Le gqoko ukhehlelesi ayinazi ipheli nge-wrong leyo ungayibheka uzuthande ngoba yindaba ngoba i-original. Ayinazi wrong ipheli. Ayinazi wrong. Le gqoko ukhehlelesi ayithengwa lapha ya. Ayithengwa la ku Victoria. Yenziwa ngekhehlelesi iyathungwa i-designer ke le. Iyathungwa. Kodwa madoda yasisolo kufana nomuntu ofika athenga i-CD eyodwa bese gaya inqwaba yama-CD awadayisa emakethe ngo-10 rand ama-CD oCasper Nyovest ama-CD aka ama-CD ukhuzani ama-CD odlubheke ama-CD olaqamba ama-CD umfezimnyama ama-CD uyabona you can name them awadayisa emakethe. Cabanga umculi engalali uyabona abafethu ukuqhamuka obuza okubuza intatheli ukuthi kunzima kanjani ukuqhamuka ne-angle yestory. Uqhamuka nje ne-angle ucabanga ukuthi mhlawumbe lento ngizoyimisa kanjani. Nginawo umqondo. Uyabona masuqhamukile nento wayenza yavela kuqhamuka umuntu azoyiduplicate aphusha ama-fake. Hayi babalalela noma kuthiwa qeda kwenza isilima athi ngiyapromote uthi uthatha hayi ngiyampromote kodwa imali engenayo ize ephaketheni lakhe ayibe hayi bafethu kahleni kahleni. Kodwa ngelinye ilanga ihambe le ndaba isivele. Ngiyocela mayisivela le ndaba ngiyocela ningivume mzwana ivela le ndaba uyobona ukhehlelezi uyoxabana nalomfana we-original because uzohamba xabane umnikazi wamajacket nobani nokhehlelezi kohamba mhlambe baxabane. Masebexabanile kobe sekuyaduba ukuthi kukhulunywe ngawo amajacket. Makuduba lo mfana uyophakama ayephezulu kakhulu ngoba yindaba abantu ngiyazi bayayisupporta into mabebona umuntu ukuthi uyi-victim. Bafike kulalelani la mangabe ukuthi awakayiprove into engisho namhlanje bathi kusasa uzoyiprove next week uzoyiprove. Ungamjaji ngento ongakayilandeli wayi-understand.
mina ngipowerful. Mina ngikwazi ukubona izinto ezenzeka emahhotela eGoli, ngabona izinto ezenzeka ko-airport eGoli, ngabona imicimbi engeke iziyenzeke. Ngabona imicimbi ezoba impumelelo. Ngikwazi ukuhlolela umuntu mina ephesheya welwandle ngimtshetse wena lapho kunje. Mina ngikwazi ukubona umuntu oshonile. Mina ngikwazi ukubona umuntu ophilayo kodwa ngimbone ukuthi lo muntu akasaphili useshonile. Baningi mina ngibatshela abantu ngithi hayi umuntu wenu uXolani akasekho nje manje. Lento eniyibonayo seniyakhohliseka. Udlule 2 days before namhlanje. Baqala abantu bathi hlengelele. Ngithi hayi mukelani nje akasekho. Manje lokhu nithi niyamlapha niyamzama lapho ningazama zamani kodwa enhlizweni azini ukuthi akasekho emhlabeni.